آبوری د کارگزاریya hebûnê de. Bawerkirin di heman cudahiyên xwe de navaroka girtin heviyan ji bo parvekirina desthilatiya diravî berz dikin û hemî ji bona parastina desthilatê ne û cîgirkirina wê bi maskin cor bi cor û gelek jaran bihane didine cengan bi boyaxên pirreng di navbera têgeha mav û parastinê de kur tev derbas dibin. û dirnaxên xwe di hemî warên jiyanê de berdidin ta cîvaka dûrketinê berhem bidin. Ji ber hindî nîşanên koçberiyê di hundirê civakê de cîgir dibin, hindî aloziyên desthilatê firehtir dibin û maskên yê ku desthilatê li paş wê xwe vedişêrin radibin. û diyar dibe çendîn ew mask kevn û rizîne û her baweriyekê li bawermend serfbûnê bi heman rengên xwe sepa dike ji ber ku bandoreke neyînî li ser wergirtiyê ciwan dike ta wî darjêdang bike û bibe pasvanekî li ser komek sawêr wêna tebitî dibîne. û bîrdoziyên totalîter di bijardeyên ciwan yên perîşan da bicî dibin, ne li ser qatên yên jêra xweşiya diravî peyda bûne. Wateya vê yekê ku ew bîrdozî xwarineke dewsa xwarina rojane yên qatên perîşan li pey diketin û têne derzîkirin bi hezkirina mirinê ji bo serkeftina ramanên yên bûne ji wan ra mîna jiyaneke bixwar. û eger me li bawerî hinekî dît mîna nihrandineke aştiyane naye bazar an siyasetkirin, em dikarin lê binêrin wekî komek nirx jiyana civakê û ta kesên wêne rêxistin dike. Tiştê ku em dikarin lê meyze bikin ku ewa tevna pirreng e yê ku rengê xweşik dide jiyanê û em dikarin wê tê bigihin li gor felsefa cihêbûna naveroka wê ya gerentiyê dide hevjiyana aştiyane. û armanca wê sînorkirina ceng û aloziyan e û mebestên wêne ji bo danîna çareseriyên yên ku sod wergirtineke pevguhirtî û hevbeş da dinezirîne. Yên zanyar di civakên xwe de birêya rêxistinên xwe yên civakî da dinezirînin ji ber hebûna wana li rojhilata navîn de nîne. Bi encamê bi dûhatina desthilatên totalîter yên ku ji zikmakê serweriya partiyan derketibûn û cilê hevcîviya êlî li xwe kiribûn wek nimûne rewşa Lubnanê û em wêna dibînin berva jî banggeşiyê xwe dixebitin û ji bo hebûna desthilatiya xwe yên tofî têkoşînê dikin. Aliyên herêmî wêna xwarin didin ji bo ew bimînin û gerentiyê wergirin ji hebûna serweriyên xwe li ser hatin û samanên siruştî. û berdêlên van rejîman têne dîtin û ji yên berê nebaştirin û têne danîn birêya pêvajoya zordar li ser navê Buhara Erebî. Bi encamê wêna aloziyên penaberiyê qewimîn û navçe ji xelkên xwe vala bûn û hevşar nû hatin avakirin û bazarên firotina çerkan vebûn û gerentiya sertbûnê durust bû ji bona sod wergirtinê ta bi çi rengî be pergalekî ji pergalên aştiyê saz nebe di nav wê navçeya gurbûyî û duwarê mirovî da barketî. û em dibînin partî û rêxistin ji xwe re dirûşma yekbûn û demokratiyê mîna navekî rêxistinî bikartînin û arastî jî kobîngeha hebûna wan ji bo hember yekbûn û demokratiyê rawestin. Beramberî vê yekê jî em rêxistinên olî ragehî dibînin hatin ku ramanê qaîda nû û nûjem bikin.
تا روشلاتا ناوین بکن بربگی و ببازار چکوا لحفاتی با و دروش ما هری آشکره دمینه جنگ و پشترا جنگ جبو قزنج و دستکفتیه و بردیلا پنابر اوا پیشنیارا آشتیانه به درباره بگراندنا جیانه و داناسینا کومله آکو بکومن مروی بالا دبه جبو چالاک کرنا دیار دین جیه بون و گوتو بیجه و بانگا لوه مینا بردیلتی جزورن و تیشاندنه برنگن ویناین گل جبو بجی کرنا نرخی بابتی جکومن ین چه دبن و دزین ده چارچوبه یا روشا آویز کرنا رامانی ین نیزی شارستانی دبه دوری بن پیکرنن بوبلاتی این به انجام سرکبونه و کسنین وینا بلاو دکن پیکتین لگور وید تیکوشینا راستین جمرو و زانیار تیناز کرن لرخ جنا زانیار دگه شپیدانا توون هفجیانه جبو پیک آنینا زیده جه آفراندنه را با آوائه کی بردوام و لگور ریبازا بابتی تیگهشتنا خواستکن زانیاران بر و جیانه که باش شده به و هشمندیا اکو جمروف را کار آنینا آفراندن خواه به بند که او تنه دکاره کوک جیانه قایم بکه جبو پیک آنینا پیوانن روشتی یه ناوین کو هبونان تو نبکن با آوائه کی ویران کری جبر ویه که پیدویه پیک آنینا جیانا مرووی یه زانستا بابتی پیش داده به و بینگاه خواه پیک آنینا سودگرتنا گشتیه آکوستیوارت میل دیتو بو مینا ریه که جبو خیره همیان و دایینا چاندا آشتیه دوسا چاندا دسهلاتا ترکار برهنده زانیار خواه رادستی گریارن خودین آبوریه ین چافکار نکربون یه بینگاه خواه مالگرتن و کتخاریه و خواسته که زانیار اوه جیگر کرنا نرخن جیانه بریا توریه که آبوری بپار وکرنو همتایی ارید که برنگ کی کو داویه لجوره آلوزین جیهانی تینه و رید گره لپیش گر کرنو و درکتنا وینا جدر وای گروورا خوین بینگهین لدورندن برهنده دوه فایتونا آبوری بیل واندن جبو آفراندنا خوشیه و بداوی کرنا آوانته و گرتنا گدانه تاریل پیش گمالبون خزانی و بیکاریه بگرتن و راوستاندن لسر نخوشیین گران ینج انجام خزانی برچیبون و جنگین ین مروف چه دکن بلاف دبن لگور ایلانه که جواکان را چاند و نرخن وینا از بردکن تشتی کودبره گر لپیش کو چاندک خواه لسر آدن سپا بکن جبو کوک نون هل کرن جبر هولدانن کو چاندک سردستی خواه لسر چاندا کومکی جگلان بخواه رانوستیا و پشافتنا چاندا وی بچاندا زمانی کی بخواه خودین وی بزوره و بناوه اولو گریدانا اولی و بناوه دست سرکرنان میناک دست سرکرنا عربی عثمانی هول دارمون درست بکن جبروه که الحف کرن لسر راگاه آبری دویزم کاریا هبنه اوا دستکا گرنطور جبو بداوی کرنا آروزین پیوندیدار به جنگ و پفچونن چکدار دا و تن آبری دستکا که جبو وشاندنا هولدانان بساز کرنا گلکترین پروژه گش پیدانی و قزنجی یه اندکارن پیدویین گل پیک بینن و آنی بر کرنا بوستن اردوان تا برهم برواجی لیوگره بدی منکی بهستر و باشتر و برو خیرک گشتی و دما عمل سر کشه شرودیا مروفان جشر را راوستن لگور آلیه کی کوهنک فیلسوفوسا دخدا کدید کن زانیار وی کشه دبینن که او شرودیا تا کسان جبو شر در باستکه بقاسی کو ریبازن جدل و راستین نبون جبو پرورده کرنا هناس لسر ریبازا سیستمی سیستما جیگر لسر کار آنینا پیک آنینان و ریخستن کرنا ویانا لگور
پێویستیین جیواکê û geşe pêdana wê. Ji ber ku mirov yê xwe fêrî çavkariyê dike, ji xwe re rageha çavkariyê diafirîne. Ji ber ku rewayî li ser kuştin û gendelî û tundrewiyê zêde bû û ewa bi xwe bergeke mirovê desthilatdar xwe bi wê nixwemandibû. û arman jê bi destxistina tiştan û zeftkirina hatinan bi zordariyê û her wiha mirov bibû hoste di veşartina xwastekên xwe di çarçova dar jêgeke nimûnî û bêguman ûl dixêzin xweyên siyasî da û cihêbûn dikire. Ber ve rêbaza aborî di wêzimkariya hebûnê, ew aboriya a bihêz, a ku ewlehî û aştiyê li warên gurbûyî bi sedemên ceng û pevçûnan çekdar cîgir dike, ew aboriya a ku ji daxwazên gelan berva aştî û azadiyê bi ser dikeve. Pêvajûyên firotina çek û hişbiriyê û derxistina alûziyan jiyana mirovî tevîhev kiribûn û ji vê bûbelatî heta civakên sivîlbûyî Ewropa ewle nebû û wek nimûne alûziya Sûrî dijwartir zorengekî çekdar di rûyê cîhanê de afiran û hatibû derxistin li cihên cuda, destpêka wê li kêlek û veguhêstina wê birêya pêlên koçberî û nîştecîbûnê li cudabûnên welatên Ewropî, tiştê ku alûziyên cuda ji wan welatan re diafirîne, ji wan dewletên yên koçberan xwedî dike, bi sedema rewşa bihevketina aborî di navbera xwediyên diravê. Bi dawî şerê Ukrayna û Rûsya derket û pêlên koçberiyê berva welatên kêlek û Ewropayê hatin ji bilî alûziya gazê û ji vir banga min ji bo yekbûna zanyaran di cîhanê, pêdiviyeke lezgîne ji bo pêkanîna rabûna mirovî a sozdar bi pêşerojeke baştir ji hebûnê re.